irukana umuteramwako. Ma uramashije. Karame mwana wa. Uramashije. Ubu nyine kandi umusohore nabi. Ma mwirukana. Ndamashije. Wepfa kumpa umwana, upfa kunyohereza umukobwa. Yazoza akakwitsa umukunga. Namangira gutya. Nongere ngire gutya. Kuranyumva. Nyakiyobe mwiza, imfurakazi. Mwana wa. Niki kintu utegereje? Hari cyo ntavuze. Dore nguyu mukazana ngeneye. N'uyu nguyu. Wite twora tugorana pipi. Titwora tugorana. Mangutse pro on the beat. Nawaza kweli ni kipi nilichofanya uwezi sahau. Hauna huruma, unanitesa bure. Sana wama nachukiza nini uniamini. Unielewi, yani unipendi. Iko sana kose, ndakemera. Namba wazugira, ukemere. Ikibazo suko waji. Intebe uri mukuzitiranya n'uburiri. Niko yena. Uri mukwitiranya intebe n'uburiri. Ni igishamba gutuye. Ni inka yaguye mu mwobo uvuye gukuramo. Niki gutagangaje? Mararashye gutekereza narabyukiye mu mirimo naje. Kujya nyine uri nkora busa. Iyo mirimo bakoze muri urugo ni iyihe? Mu buryo witiranya uburiri n'intebe. Hari kuryama ahubwo. Genda muryama se uryame bike. Baryama barushe. Amagara atonisha cyamwandikira. Akoreka amagara. Halo. Kwa fata ntuvuge. Tari kuvuga. Umva nkeneye ifaranga zanje, nkeneye amafaranga yanje kabisa. Faranga zanje ntugira ngo wankoresheje kubusa kandi nzi umusaruro byagutwaye. Urumva? Ndabizi ko hari akamaro byakumariye. Rero nkeneye faranga zanje. Nkeneye faranga zanje mu mahoro uzimpereze. Fita amabanga yawe kuzo twakoze. Urabizi ko ntari umuhanuzi, nigize umuhanuzi kugira ngo ugere ku ntego yawe wari ukeneye. Umenye ko mfite n'amabanga noneho y'umugabo arenze akobza yawe. Kutari yanje nawe uri utuntu twose twakoranye. Ayo umugabo ni yarenze. Ni wanga kwishura ubu nyine. Urumva? Ndagushira hanze zose bigaragare kuri wowe. Izawe biragaragara, nizo umugabo bigaragara. Nkeneye faranga zanje rero. Nta kindi nta n'amagambo menshi nkeneye kuri wowe. Pesa faranga zanje. Umenye ko noneho nyoko uko agiye kumenya ko wari wambeshe. Niki kandi kuri ko mugeze Ngwino hano tuvugane. Ngwino tuvugane. Gituma mbona gahenge. Ngwino tuvugane. Iyi ni yawe. Amakuru yose nyayamenya. Amakuru yawe na ziriya nzererezi zose.
uransaba imbabazi amakuru yawe yose amakuru yanjye ya uzi ugira ngo waranyihishe mu buryo ufite ubwenge bworenga ubwanje uransaba imbabazi hano upfukame usaba imbabazi ibintu zose wankoreye ibyo uzi ukorera umwana waje zose urapfukama hano hakurwara mu mutwe yapfukame gusaba imbabazi byagenze bite ngo uri imana se ngo ufitiye amabanga ibyo wita amabanga ubupfu bwawe bwose amahano yawe yose indindagizi muzamwirwa murindigirana iyo urampfukamira hano umfukamira usaba imbabazi ndagufata telefone ndayizi ngukamere amahimba yawe nayakera ejo n'ejo bundi utazanyihakana urampfukamira sinyirirwa mburana nawe simburana nawe je ngupfukamire nakuzika wiyumvisha wimenye bigitangaza njyewe rahira ko utamfukamira singupfukamira kabisa pfukama hakiri kare ubu ni iki gitumije kumbyutsa pfukama hakiri kare ngupfukamire mbyuke nze ngupfukamire njyewe ntabwo nirirwa mvunika urashaka kugira ngo upfukamire singuhendahenda ntibirimo kuguhendahenda niba wanze gupfukama hano sawa genda uryame ntukajya unzanaho iterabwoba ryawe rishaje genda uje kuryama uraza kurambarara ntawe wabigusabye urarambarara hano ngenda ndambarara ngo byagenze bite ciao ndagenda ndyame sinze ntongere no kusakuza iterabwoba ryawe ciao ugende uryame sinkwinginga uzampfukamira ahangaha nyakabwana Chérie? Ma? Ça va bien, maman. Chérie? mwana wa waje Ma, naje kabisa. uko izo mbaraga uzawica nabi tiwoza nibura ngo nkubitire ibishimbo bari abashi bazabirirwa banca ifaranga mbaruhuka uwo munsi umpurira ibishimbo mwana wa Ma, ibyo guhura ibishimbo na Jimo biratandukanye pe. Hari guhura ibishimbo hakaba no gukora gym. Ibyo bintu biratandukanye. Si imbaraga uhashaka gukoresha. Ya, mba nshaka kwinjiza imbaraga. Ukaza ukampurira ibishimbo kirugu bihura karuhuka bari nzandiha ifaranga buri gihe. Ma, ndabizi nti wonyumva ariko ico nshaka kukubwira ibishimbo birukwazo Jimmy rukwayo. Nakumvise nawe ndagusaba kuntega amatwi ngo unyumve ariko buri gihe ngenda kumva nyemera kugiye kunyumva kizi njya nkumva pe niki ushaka kumbwira kugira ngo ukomeze nta kindi n'uriya mugore wawe ngo uriya mugore wawe mwana wa jya untega amatwi uriya mugore wawe simushaka angeza ahangaha do aha se umugore wanjye gutwara irukana uriya mwana oh my god irukana uriya mugore yadupfira ubusa pora mbikubwira uriya mugore ndamwanga ngo usubiriremo ko mwanga ndamwanga titeze kuzovamo ndamukunda sema umugore tumaranye imyaka irenga 12 ndamwirukana none mu banyamurenge nzumvikana gutema abanyamurenge baragukwiriye ikindi n'umugore abanyamurenge niwe bamufite umugore wawe umukazana wanje irukana sigaye no mu mwana bazumva ngo narasenyema nta mugore ufite mwana wawe wivunwa n'ubusa dore yagize gutya agutera umwaka wakwirukana mu kazi uzi ugitekereza ugiye umwanya wawe reba hano hantu turi ejo bundi yari yasaze ngongere ngubungi azogutesha umutwe neza kugeze kwisuka irukana umugore yaguteye umwaka ushaka umugore mwiza tuzongere duhirwe tugira ikibuga tugura ibimasa mbe nyina w'umwana ufite
ku mugore tumaranye imyaka nk'iyi ico kintu nico ndashaka sure nshaka undi dutangire gushasha singaye ko mumaranye ico gihe cose bizo wari ufite biriye kugeza uyu munota biriye usigaye wiruka mu gasozi gusa ngo uguterura ivyuma wahoraga mu biro ukorera ifaranga buri wese yamona akavuga ati dore wa mugore wabyaye neza mwana wa narakuzaye ndakurera ndakwigisha ndakuruhana mu bupfakazi ndagukuza ndakubakira marika nkubwira ikintu utazumenya habe n'ubwo nyine novuga ngo ngiye gushaka undi mugore uwo mugore azaba azi yuko ntigeze ngira undi mugore abanyamurenga amakuru nta mwana azagusigira ngo azomufata nabi nta mwana azagusigira ngo azarira ngo yabuze nyina uretse ubukene agusigiye nikagusigiye ni igiki mukuri kuzima ni igiki agusigiye nishawe nyaruhijwe n'ubusa mako ndumva bisa nk'ibigoye kugira ngo ndahera hehe mubwira ngo soke tu shinda keneye kukubwira icy'ingenzi ni ukumwirukana amazu ugatunganirwa nije nyoko kuri iyi subu ukunze uriya nta rukundo naruka kugirira sinakwifuza kubona ikiri kukubabaza mpora ngusengera ngufatiye iry'iburyo ngira ngo utunganirwe umugisha wawe nta handi uzoturuka irukana umuteramwako uramashije karame mwana wa uramashije ubu nyine kandi umusohore nabi mwirukana ndamashije nkeneye kuba umugabo muzima w'ibitekerezo wubashwe akose ubundi wa mugani ego data mama wanze umugore nje ndinde wo kumushigikira urinde ko mbona nkubwira ko kuri iyi si nta wundi muntu ufite uramashije neza cyane irukane mwirukane nonaha nyakumwirukana irukane mwana wa mumbwirira ze hano nico ngukundira mumbwirira ze hano kuzara neza ni bene kibi muzutsa icara hasi ndavuze ngo icara hasi ntagirega n'isoni kuraza ukanshengaza ku bitugu nkandi ndavuze ngo icara hano bose mbisubiremo kangahe sit down gira vuba ndavuga ukavuga narengiye kuvuga ngo gira isoni nkeya ariko nazike nsanze ntazo hari icyo navuze ukivuge cyangwa ureke nta madakika ngo ukene muri iyi nzu toka hanze vuba siniki cyaba reka nkubwire yorasora nk'akabwa akabwa gusa munyorogoto mama arakwanga tubizi gwiki mama arakwanga nasenye ko nawe wanshatse naje nyakwanze urakamama twamahiri ko ndavuga mama nawe ugasubiramo naje nyagize gute nyakwanze hanze usore n'ibipasu nico kikunezeza out allez-y pita hapa gira vuba ndagukubita kofi ndagukubita imfizi y'urushi icara hasi gira vuba icara hasi nyakubwiye ngo nyakwanze alo yewe ni jewe namaki imana ishimwe none yewe manya kurikanga ngo nkwise manyana kurabyibagiza ntitwabivuganye ahubwo tega amatwi ahubwo oherezaga umwana ze ohereza uwo mwana ze
umuhungu wanje nyamutunganyije yamukunze, namubwira ukuntu avuka mu muryango muzima, mubwira ukuntu ari umwana mwiza. Umukobwa w'inzobe nyohereza nyabuna ngirira va, ndakwinginze kandi ndakwizeye, munzanira aramukunda rwose. Aramukunda. Umwana wanje se siwe jewe, ese babaye gute? Uzoza unyita manyana mu gitondo, ku manywa nimugoroba manyana, nta bintu byo kuzongera kunyita izina ryanje, naje sinzongera kuvuga nyamanyana. Rwose munyohereze mama, urabugize neza, amazi ubushuti bwanje nawe buzokomera kandi burambe. Ya indi nkuru Bea nakora kunanga, ayiwe nama neza nezego. Umwana uzaba wampaye nyamwitereteje nyine, umuhungu waje yamwemeye gutya Bea nakora ku ngoma. Ariko ngo bararirimba nje nabo tuzorushanwa, nzoza nama ngira gutya, nzonezegwa. Manya wepfa kumpa umwana, upfa kunyohereza umukobwa, Bea azoza apfa gukwitsa umukunga, nama ngira gutya, nongere ngire gutya. Kuranyumva? Bea agipfa gukora ku ngoma ngire gutya. Mwana wa rero urabona ko iminsi hayigenda kandi hari amakuru nyakubwiye. Urabona uyu mwana, uyu ni umukobwa mwiza cyane, uyu mwana ni inzobe, uyu mwana afite umutima w'umweru, uyu mwana avuka mu muryango nyamuryango, uyu nyagituku wanje uyu niwe nagukundiye. Uyu azokwamagira gutya, kera barabyaye abo buzukuru twabuze umuryango wabo, bazabyara amahasha, bakabyara abana b'abahungu n'abakobwa, umuryango uruzuye. Uyu muntu ntabwo dupfira ubusa. Uguka ko ndabona usa nkaho uri busy. Makunda kumva Uyu mwana wa ni imfurakazi y'umukobwa, igitangaza Yesu yaremye marayika. Uyu mwana dore nyabitanga uyu tuzojana inka n'inka, kandi tazoroha dupfira ubusa. Dore ndakurahiye, iwabo baza babyara 2-3, dore azobyara muri uyu muryango wacu awuzuza. Umutima wanje uranezerewe, vugana n'uyu mwana, mwama murangizanya none ahangaha. N'uyu mukazana nasabye Imana, ibiraso byiza afite zonyine birahagije kumukunda. Nyakiyobe mwiza, imfurakazi, mwana wa niki kintu utegereje? Hari ico ntavuze? Dore nguyu mukazana ngeneye, n'uyu wite twora tugorana pipi titwora tugorana guteze. Kuramubona ibizishima bafite, azayama mwenyurira buri wese, umushitsi yinjira akamwenyura, umugabo yinjira akamuha karibu. Wamubonye? No muvuga mu gitondo bukira, umutima wanje waramunezerewe. Mwana wa ganira n'undi mwana, wamumwiyegereza muri uyu muryango, umubwire ngo muno nije na mama. Wakoze mukuri kandi waratekereje neza ko nshakira umugeni. Ego mwana wa ndakwizeye cyane, ariko nta mugeni nshaka nona. Uramushaka? Nta mugeni nkeneye, ntawe nshaka pe. Nta nubwo wenda ntekereza ko karite y'abakobwa ngewe nkunda. Ubyihanganire ma, urabizi yamuze. Ayo macangwe yacire nona. Dore umukobwa ukeneye, uwo wakeneye ntiyaje akatubera gito. Urareka nkubwira umukobwa ashaka, uwo nguwo ni ugenderera. Uwo wazanye ntiyagupfiriye ubusa. Iyi myaka yose yaramaze muri urugo, uretse kuntondagira gusa no kunshona, hari ikindi yagaza akora. Reba ubuzima yagusezemo, Imana itangiye kuguhindura amateka kubera ko dusohokeye mu rugo. Ko ndakuzanira umwana w'umukobwa mwiza, umukobwa w'imfura, umukobwa uzotuzarira, uyu mwana w'uruhinja, ejo ni 2, ejo wundi ni 3, amahasha gusa. Wavuze kandi mu by'ukuri wavuze cyane, wavuze bishoboka. Ijambo nakubwiye, wambwiye uyu mukobwa simushaka first of all,
uyu mukobwa nta nagusobanurire nkubwira ko ushaka yakunaniye ari igitatankunda ndagusiba ganira n'uyu mwana mwumvikane ganira n'uyu mwana mwumvikane amahitamo yawe ya mbere yagupfiriye gusa ubu ngubu nijoro uhitamo ganira n'uyu mukobwa mwumvikane afite umutima mwiza afite ubufura kurabona ukuntu ntayitonda kuramuvugira ayo magambo ku ruhande mwana ma wambaye ukicara hasi oyaye ndasohotse muvugane kandi muvugane mu mahoro ya Yesu mu rukundo n'umutima mwiza umubwire amajambo meza wabaye gute mwana wa umbwire inkuru nziza bahaye umwanya wanyu bana b'ikigihe batazabumvira ba nyina muko mu by'ukuri wamfashije ibyo mama ari kuvuga ntubyiteho. Excuse me, ntabwo nkeneye gushaka mama, nta mukobwa nkeneye pe mu by'ukuri uri mwiza kandi cyane, ariko mu byubahiro byawe wakwitahira rekana na mama.